Tiftakruh lil dan u l-Gorilla. Francesco Gabbani u għatta kantanti Taljani oħra fosthom uħud li rebħu l-Festival Popolari Sanremo se jkunu parti mill-ewwel edizzjoni tal-Mediterranean Stars Festival. Dan il-kunċert b'kollaborazzjoni ma' Radio Italia se jsir fl-4 ta' Ottubru li ġej fuq il-fosos tal-Florjana, propju lejlet l-avveniment annwali li ġbed l-eluf lejn il-kapitali, lejl imdawwal, jew kif nafu aħjar Notte Bianca. Għal dan il-kunċert minn ħlas saret Nedija u Gabbani kien fostna jitkellem dwar l-onur li għandu li se jkun parti minn dan l-ispettaklu. Sono orgoglioso di poter rappresentare la musica, l'espressione musicale italiana in una manifestazione come quella che avverrà il 4 ottobre con Radio Italia Live in collaborazione appunto con il Mediterranean Stars Festival. Dan il-kunċert għandu lan li permezz tal-aqwa talent Mediterranju tiġi mbuttata l qudiem l-identità tar-reġjun Mediterranju. Għaldaqstant fuq palk wieħed se jinaqdu l-aqwa kantanti u mużiċisti fil-Mediterran flimkien mal-Orkestra tal-Mediterran imexxija mis-sur mastrinomat Taljan Bruno Santori. Fost l-artisti hemm Gigi D'Alessio, Mahmoud, Umberto Tozzi, Khaled, Emma, Ira Losco u The Travelers. Waqt it-tnedija tkellem il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi li fisser kif b'dan il-kunċert se jkompli jissaħħaħ is-suq turistiku Taljan li ġajjot mal-400,000 persuna permezz ta' 17 rotta minn u lejn Malta. Din is-sena ftemna ma' Radio Italia li huwa l-aqwa stazzjon ġewwa l-Italja li jiffoka fuq propju diski Taljani biex nattiraw lejn pajjiżna kunċert kbir li jġib l-aqwa artisti Taljani mhux biss dawk moderni manki dawk li nies differenti jħobbuhom ukoll ġewwa pajjiżna. Il-biljetti għall kunċert jistgħu jinkisbu b'xejn mis-sit medstarsfestival.com. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.